فرمایش مهمان حيال وهبر آهني وتي جندگنت گدان ٹی وی اتفاق کنک علمی نائند گدان ٹی وی وتی چارو کو گوشتارو کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتیہ پر نوشتہ کار و کواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و ہبر کنگ موقع و اثراتی دنت گدان ٹی وی تران مراکش چارو کن میں پر میرے سلام سرباتا شرفمندہ ہر جگہ ہر کجایت اشاعت و گلباتت ماگا بلوچ سیاست تر چمشان کی بدیاں یا کہ بلوچ نیشنلزم یا قوم پرستی سرا کم خبر بکنا گڑا پاکستانی ریاست تہا کہ بداں پاکستانی قبضے بلوچستان تہا قوم پرست پارٹی کی جوڑ بوتا گڑا تو گوشت کرت کنے کہ نیب بزاں اولی ہم قوم پرست پارٹی یعنی بنیادت کیا پاکستانی فیڈریشن تہا پا بلوچ ہاتر پا یا کہ قومانی ہاتر جوڑ بوتگت ہما نیب پہ کشتگیں توم مروچی کی تک بلوچستان تہا یا بلوچ سرڈگار تہا بعدیں جاگہاں درتکگو شاہ جتگو صاحب اون دے گئے جتا جتا رنگا کار بے گئے کسی آزادی نے مگر جہد جہد کر گئے کسی پارلیمنٹ تنشتہ اور کسی پاکستان فیڈریشن منیت اور پارلیمنٹ نئے ابزاں لیفٹ سائڈ نشتہ اور پاکستان یا بلوچ گپا کر گئے اور بلوچ نیشنلزم یا سیاست کے نیپا چی شروع بوتا تا مروچی کھوجا سر بوتا اور انی آئی وحدے لوٹ چیا اور نیپے زمانہ کے چی بگرتا کہ مروچی قومی جوہدے ہم نزوری چی بوتا اور بلوچ سیاست تہا ہما بحرانی تو گوشت کرت کنے کہ شایاں بلوچان چنچو سبق زورتا یا کہ چنچو در برتا ہمیں درسیں سرحالانی سرمرچی مگپ کنا میں مہمان میں تران مراکش مروچی کے مہمان وجہ یوسف مستی خان صاحب کے یوسف مستی خان شبزہ 1960 بی ایس او زمانہ گا چھے نیشنلسٹی سیاست بنیاد چھے گوم بوتا گوں تا بلوچ سیاست تہا ہما زمانہ گا چھے بگے کہ بعضیں آئی ہم سفر یا کہ ہم سیاست تو گوشت کرت کنے کہ پدا خاموشی ضرورتا یا کہ یکر بوتا گا یا کہ گارو بیگوہ بوتا گا بلے واجہ مدام یک نوڑی جوہدیا یا کہ یا پارٹی یا کہ جونزیاں ہمگرنچ بوتا و توار اور تی جد جہد برجہ داشتا تاکہ روچ مروچی ما یہ جنجال کرتا ما آرتا سیاست کنا اور ہما صوبہ تھا کہ یہ آبادی کا نہیں کہ ترارہ کہتے ہیں اب میجورٹی دات بے کام پارلیمنٹ تھا تو چٹولہ روے وہ دا کانسٹیٹیوشنل چینجز کا آرت کرنے وقت کے تو علاقائی پارٹیز کے کشن کہ ماں فیڈریشن پارٹی ہیں کر گئے آئینی نظر کہتے ہیں الیکشن آئین سر ہیں کہ الیکشن بچہ یک پارٹی بھی مطالبہ نہ کریں گے کہ فوج کشی بند کریں اور صرف ہمیں کچھ گئے کہ جی ڈسپیئرڈ پرسنز کو بحال کرو ڈسپیئرڈ پرسنز کو واپس کرو ڈسپیئرڈ پرسن بلے ڈسپیئرڈ پرسنز یعنی معاملہ ہما وقتی تک حل نبی تاں کہ کور کمانڈر بلوچستان تی پولیٹکس والا کنٹرول کرنا ہے عمران خان حرکت زاں کہ فوج آپ سے مرد میں آئیے رہا ووٹ بھی دے اور پرائم منسٹر بھی ایکسیپٹ کرنے آئیے وہاں الائنس بھی کرنے پدا وقت کے چیف آف آرمی سٹاف ہے آئیے ایکسٹینشن واسطہ بھی تو ووٹ دے تو گوڑا یہ تضادہ بلوچ قومی تحریک ہے ہما پارٹی زانی کہ آپ بالکل اوپن پارٹی جوڑ کنک روٹا اور فیڈریشن ہے ودن دا فیڈریشن فریم ورک کار کنک روٹا تو یہ تضادہ اس کو گاڑی میں سوار کر کے ہب جا کے چھوڑو بلوچستان سے اس کو نکالو من فون کو مولوی صاحب آرہا آئیے فون نزو حسین واڈیلا فونا نظیر گیا یہ طرح سنگت فونا نظیر گیا تھا نی من وجہ توتی کار کو نیتی باز مہربانی تو میں آتی طبیعت بھی وش نہیں مگر طبیعت وشی میں کہاں خالی شکریہ ادا کرنا مخلوق ہے مجھے مائی وزی طرفہ چتی شکریہ ادا کرنے تو تکلیف مقام وشات کوشن شمارا شمع باز مہربانی وقت شمع باز مہربانی گدان ٹی وی باز مہربانی کیا منہ قابل سمجھے کہ منی انٹرویو بزی رہا جی وجمہ تلے چھ جست خبر بازیں سرپری زوراں کشمہ بازیں ایکسپیرینس ہیں بازیں جند جدوجہد ہیں بلے دیکھے ایک چیز یہ چھ بندات کرنے کے پیسر میں کمبو اشارو کرنا ہوگا کہ ما اس کو تک کہ بلوچستان آزادی چھ پاد کہ بلوچستان ریاست آزاد بلوچستان کی بوتگا گوڑا آئی اولی ایمبیسی ایش شومے گیس بزاں مستی خان ہاؤس بوتا ای بابتا میں چارو کرنا سرپری بوتا کہ ایش ہمیشہ جن تاریخی حیثیت چی ہمیں گپے جی بالکل راستے گپے 1948 1947 وقت کے بلوچستان آزادی اعلان بو گڑا خان آف کلاتا کے استے منی ناکو آرہا واجہ ستار مستی خان آرہا
परमानेंट एम्बेसडर टू पाकिस्तान मुकर्रर को वो झंडा भी हस्ता वो झंडा मस्ती खान राज सर गुप भी हस्ता भले पदा अयूब खान मार्शल रंद के हस्ते अयूब खान मार्शल के भी बड़ा अयूब खान मार्शल वक्ता के हस्ते झंडा के हस्ते पदा मायर को मैं कबाटा हीरा भले एक अपराध के खान ऑफ कलाता के हस्ते आ वक्ता मनी नाको मीर वाजा अब्दुल सत्तार मस्ती खान एम्बेसडर मुकर्रर को तो जी वजह मैंने तो रश्म सर पे देगे की मनते तराची बिंदात का ना कि तई सियासत की मन चाहता है बिंदात तो शे बीएसओ है कुर्तगा नोजो से तो शस्त्र जमाना का पता ये दौरान के तो लाल बख्श रेंदेजी हम रही है मीर गोस बख्श बीजंजो जी हम रही है या कि नवाब खैर बख्श जी है या वली खान जी है दुराएं हवारी के तो गोश्त को एक दौरिया एक मार्क्सी हवाला एक त्योरी सरत यकीन तो कार रहे थे पता तो कि गुमिशन के रास्ते तो एकदम नेशनलिज्म में बुनियाद सर रास्ते और नेशनलिस्टी सरत सियासत शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता पता नेशनल पार्टी अच्छी बाद तो आते एकदम नेशनलिज्म यादा तो लेफ्ट ने मगा तो सियासत शुरू को ये तजुर्बा चे तो मारे चे आगाही दात करत कने वजह गप पेशिंग के मन 1960 ना बल्कि 1962 मां मोती मां इम्तिहान दाता का सीनियर कैम्ब्रिज ग्रामर स्कूल अच्छे गुड़ा मां एक प्रोविजनल एडमिशन इज सिंध मदरसा कॉलेज आर्ट्स कॉलेज वो मनी मुलाकात भी वो सिद्दीक बलोचा हुसैन बख्शा मोहम्मद बख्शा ये मुख्तलिफ संगतानी घूमा तो आज वो बलोच नेशनलिज्म में नहीं मगा कमो ज्यादा राह बंदे था मनी जिंद भी चूंकि स्कूल अभी तक उदा मरिया बोर्डिंग अभी तक उदा हम महसूस को था परचे के उदा यक्के हम बलोच भी तक वो बाकी तो पंजाबी या पश्तून या दिगे जुबान वाला मखलूक भी था वो बलूची स्पीकिंग सिर्फ हम भी तक तो वक्त के मनी एक नाकोजत किया उदा दाखला जो माँ के बलूची को तगा उड़ा ये रुस्ता कंधे तगा मैसला ये बच्चे का संगत था वो माँ जो महसूस को कि भी मैं मारा अच्छी है नफरत मैं लैंग्वेज आ रहा मैं ट्रेन आ रहा जो नफरत आज चारा माँ व नचारे ने आवड़ा माँ व पार्टिसिपेट करेंगे हमेशा तो और चूंकि मनी लोग वक्त के हस्ते एक नेशनलिज्म ये गड़े हस्ता परचे के मीर गौस कुछ रीजन जो आगू मैं लोग वाबस्तगी बात शुरू अच्छे हस्ता फुटबॉल जमाने का हमारे माँ के लसबेला स्पोर्ट्स जोड़ को तक मनी पैसा और जाम साहिबा तो मीर गौस कुछ रीजन जो ए दामा लसबेला स्पोर्ट्स है वो पता कराची था फुटबॉल एसोसिएशन है बुंगे जम मीर गौस कुछ रीजन जो को तक कराची फुटबॉल एसोसिएशन जो को तक पता एक बलोच लीग जोड़ भी तक बलोच लीग मेंबर के हस्ते मीर गौस कुछ रीजन जो और गुलाम थी ना वो कराची लगे बलोच था तो अमा वक्त के अला के मामला तो अला के मामला था कि हस्ते दुरुस्त कराची बलोचा के हस्ते ये ट्रेन को के भी मशवरा दाते कि तो पाकिस्तान वो हालात मकान बिले आज़ाद मुमलिकत हमें डोला हस्ते हमें डोला चली तो हमारा नेशनलिज्म में एक शेनिक मनी तहावा हस्ता मन शुरुआत नेशनलिस्ट गुत्तगा मन लेफ्ट न गुत्तगा कदी हम तो भले मैं नेशनलिस्ट गुत्तगा और मामा नेशनलिज्म में हवाले शिकार को था भले मनी ज़हन मुताबिक नेशनलिज्म के हस्ते तबकाती जद्दोजहद हिस्सा ही अगर तो तबकाती जद्दोजहद वती को आवार न करें तो नेशनलिज्म के हस्ते कारमत नबी पचे हर कौम में था के हस्ते मुख्तलिफ कौम तो गंदे मौजूद हैं जबकि बस इतना तबका आनी वती ट्रेडिशंस वती माहौल और यक्के के हस्ते तयमा जाले तबका के बेचारे का हक न रसी और हकूक न रसा और हमेशा जाले तबका के हस्ते आते हिस्ट्री आरा ते शायरी के जरिए छे ते हिस्ट्री आरा जिंदगीदारी और हमारे माँ नेशनलिज्म ने मगा करा बा कहे बा हमा के जाले तबका और की शायरी अंगो मुख्तलिफ शेर अंगो तो गिंदे कि मैं हिस्ट्री के हस्ते ज़्यादातर वर्बल हवाले अच्छे गुशक भी शायरानी था गुशक भी मीर अहमद कलमती जिक्र भी चाकर रिंदे जिक्र भी बालाज गोरगे जे जिक्र भी
تو یہ زیادہ تر کہتے ہیں جہل طبقہ کہ بیچارہ ہما لوڑی کچھ ہیں یعنی حوالے سے علم منی خلاف کا تو ہمیں خاطرہ من سرفت باں کہ تاکہ قومی تحریک دو طبقاتی تحریک کا یکجا نبی تو کامیابی مشکل ہے. یہ دنیا ہے امریکہ اگر لبریشن تحریک کا سارے دنیا تھا تو لبریشن تحریک تھا بیسک تھنگ کہتے ہیں لبریشن مقصد بھی تھا کہ امپیریلزم سے لبریٹ بیگ سرمایہ دار نظام سے لبریٹ بیگ جاگیردارانہ نظام سے لبریٹ بیگ تو ہما اصل نیشنلزم تہی شمع تجربانی بنیاد سر منتر جست کنا کہ نیپے زمانہ گچ بغیر بز ہفتہ دچ بغیر تک روچی مروچی بلوچ پاکستان فیڈریشن تہا وتر جاگہ دے کے کوشش کرتا کہ میں کار کرنا گیا مروچی تک روچی مرچی تو کارا ہے تو جدوجہد کرنا گئے ہما کار کے نیپے زمانہ کے کرنا گئے شروع اسٹارٹ کرتے گئے تک روچی مرچی ہما جدوجہد ٹل ناؤ مرچی تک تو کرنا گئے تئی یہ دونوں درمیان ایکسپیرینس اور تجربہ چھے وشاں کہ آیا بلوچ قومی حیثیت باندھ پاکستان فیڈریشن اتحا قومی حیثیت نشت کنگے گنجائش ہا کہ وہ زندگی کرت بکا صاحب بلوچ قوم اور بلوچ پارٹیز ہیں تو کچھ نئے پہ زمانہ گچی بگڑے کوشش کو کہ بھائی فیڈریشن تھا کہ استے مارا یک جاگئی برسی اور میکسیمم اٹونومی ہمارا برسی ہیں چونکہ وعدہ کنک بھی تھا 1940 سے قرارداد تھا کہ دی یونٹس ود ان دی اسٹیٹ ول بی اٹونومس اینڈ ساورن اور اما 1940 سے قرارداد تھا حق کے علیحدگی بھی موجود بھی تھا کہ اگر یک گروپ کے یہ سمجھی کہ آئیے رائٹس پروٹیکٹ نہ بے گئے تو آ تھرو ریفرینڈم بطرح جدا خود کا اما یونٹا چھے تو اما بنیاد اس طرح کے اس نے کوشش بھی تھا نئے پہ کہ صاحب یہ بنیاد سرا ماں ممکن ہے یک فیڈریشن انسان نشت بکنے بھلے ہر وقت تھا شما گندے کہ پاکستانی ریاست آئیا ہر چو وعدہ بائی دے کے کتا آئیے چی پدا کر رہا تھا اور بلوچن تھا سرا مدنے یک مصیبتی آوٹی ہر وقت تھا پنچش برا ہمیں دیتا اور شما گندے کے شروع ہوا 1947 ہما وقت کے علاقے چین بوت خان صاحبہ کے علاقے ڈاکیومنٹ دستخط کو قائد اعظم محمد علی جنایا تو آغا عبدالکریم کے اس نے آئیے شیرہ نمن نے اور آ کے اس نے یلدہ شور دری ملکہ اور کوشش کو تھی کہ ایک جدوجہد بھی بلوچستان آزادی واسطہ بلوچ قوم آزادی واسطہ بھلے آئیے نتیجہ یہ درد کہ انٹرنیشنل سپورٹ آئی رہے جاگے چھے نرسے پدا مجبور بود اور پدا پاکستانی ریاستہ ہم آئی کنٹیکٹ کو کوشش کو کہ بھئی تو بیا تھی گوہ گپ جنے ماں بالکل اٹھانوی دیں دیں تو بلے بیا میں گوہ گپ جن تو وقت کیا آت تو آئی رگیت بندش کو 10 سال بندہ تو فرسٹ امپریشن کے اس نے پاکستانی ریاست بلوچ دے ماں ہمیں یاد کہ بھئی روگ بندی یہ میں گما میں مسئلہ حل نہ کہاں دروغ بندی تو آئیے علاوہ پتہ ہم کوشش بھی کہ ود ان فیڈریشن نئے پہ حوالہ ہے کہ ود ان فریم ورک آف دا فیڈریشن اٹونومی میکسیمم اٹونومی دیکھ دی پرچے کہ گھٹا کے ہستے ہم کہ پاکستان جوڑ بھی تھا ایک آزاد اور خود مختار مملکت موجود ہے اور ایک مملکت کے ہستے ہاں ہندوستان ہے ریاستانی حصہ نئے تھا آزاد خود مختار ملک تھا کئی میران ٹالپور حکومت تھا سندھ بلوچستان خوانی نکلاتانی حکومت تھا راجہ رنجیت سنگھ حکومت تھا پنجاب تو ہمیں بڑا ایک آزاد ریاست تھا تو بلوچستان ہے وہ اسمبلی تھا میر گوس کچھ ریزن جو کہ اس نے علاقے مخالفت کو اور ہمیں گو کہ بھئی صرف مسلمان بہ گئے اسی طرح اگر میں پاکستان تھا شامل ہوئے تو پاکستان بائی دے ایران شامل بھی کیا کوانترے اسلامک مملکت ہے افغانستان تھا شامل بھی کیا کوانترے اسلامک مملکت ہے بھلے ماں وتی ٹریڈیشن وتی کلچر وتی قومی آزادی رکھے اس نے اس ڈولہ مارکشن کرنے میں لوگ ہیں تو پدا نیپ جوڑ بھی نیپ تھا کہ اس نے پشتون نیشنلسٹ سندھی نیشنلسٹ بلوچ نیشنلسٹ یہ درست نامی فیصلہ کو کہ جی ود ان دا فریم ورک آف پاکستان میں اسٹرگل کریں اور وتی حق وزیر ہیں بھلے یہ لیڈرشپ کے استا مشکل شیں پاکستان مشکل شیں کہ ہما جا گئے کہ پاکستان والا جوڑ بیگ لوٹ سکا وہ دا پاکستان جوڑ نہ بھی
पाकिस्तान जोड़ वेदी लुट सका यूपी सीपी और बिहार बड़े पाकिस्तान हमारे जोड़ के मुल्क के मखलूक के मुतालबा ही पाकिस्तान नया हमूदात पाकिस्तान जोड़ के इधर मखलूक के मुतालबा नया पाकिस्तान बड़े इधर जोड़ होते हैं और जाग अभी पता जागा एग्रीमेंट्स होते खान कलाते गुमा कि भाई छह सब्जेक्ट मरकज़ा भी बाकी दोस्त कलाते बयां कलाता रही रियासती हैसियत बरकरार भी और कलात होती झंडा भी कुछ का कलात होती फौज भी कुछ का तो भले इशे क्या आई रहा इशे काबिल अमल न बनाए आया पता 1 यूनिट नाफिज को बलूचिस्तान ने हमारी रियासती हैसियत भी खत्म थी हालांकि अजीब एंगा पेशा के स्वात है रियासती हैसियत वो बरकरार है ये यूनिट 1 यूनिट का नजर से अम्ब यक स्टेट हस्ता केपी के आइए रियासती हैसियत बरकरार आइए 1 यूनिट का नजर से भले बलूचिस्तान के आज़ाद मुमलिकत है आई वो एग्रीमेंट्स भी थे था आइए रखे हस्ते हैं 1 यूनिट का आइए रियासती हैसियत खत्म को पदा जेड़ो शुरू भी अमा जमान का खान साहब भी कैद कनकबू और मजने आर्मी एक्शन उदाबू नवाब नौरोज खान के हस्ते हैं शो हुआ रेजिस्टेंस को थे तो आइए भी पता गुशक भी के तो ब्याह माश में फैसला करने यानी कुरान सला दस्खत को और आइए लौटाए थे आइए नतीजा ये दरद के नवाब नौरोज खान के हस्ते आइए दराए जाग आइए फैमिली मरदम फांसी देख बीता और नवाब साहब के हस्ते वक्त हैदराबाद जेला 90 साल उम्र वफात हुई तो आइए पद भी पदा भी कोशिश भी कि भाई साहब फेडरेशन था मावती यक जागई बेकने हमें हवाले अच्छे नए पा पदा 1973 ये कॉन्स्टिट्यूशन दस्तखत हमको हालांकि मंजूर नए थे हम गुशिमा एशिया नमन ने भले भुट्टो साहब आगो के शुमा नमन ने में मार्शल जन तो टू अवॉइड मार्शल आया 1973 आइन दस्तखत को भले 14 अगस्त 1973 आइन दस्तखत भी 5 तारीख के हस्ते नए पे इलेक्टेड गवर्नमेंट के हस्ते डिसॉल्व कनक भी नए बैन कनक भी उदा पता है फौजी एक्शन शुरू भी कुल ई के रियासता डील को था तो नी मखलूक जहन बिल्कुल ये रियासत सा भरोसा न कम अवश्य कि ये रियासत के हस्ते चुशें रियासतें नहीं कि हमारा चुशें बिकाउरी गप्पी रास्ते मखलूक माँ के लेफ्ट सियासत करने मन के अवामी वर्कर्स पार्टी सदरा लेफ्ट वाले अच्छी माँ तो हमें लूटें कि ये रियासत तब्दील भी ये रियासत के हस्ते ये रियासत तब्दील करने लूटी ये रियासत था मल्टी नेशनल रियासत है बायदे दुरुस्त विमेन नाशियारा और हर कौम में लैंग्वेज ट्रेडिशन कल्चर कॉन्स्टिट्यूशन है हिस्सा में तो मैं भी जद्दोजहद हमेशा और रमे का मैं वती आईने था भी ये अस्त के भी हर कौम में आज़ादी लूटी टिल अप टू सेसेशन आई रही हक दायक भी मैं मंशूर था हस्ते मैं पार्टी मंशूर था हस्ते ये नहीं कि ने मगा गप्पा तो जाहिर है लेफ्ट के हस्ते यहाँ कौम परस्त या मल्टी नेशनल स्टेट था कौमानी हक के खुदा इरादे मन्नी जियो इसी ए दुरे एक आपके तो गोश्ता ईशानी पोषतरम पद चारा बलोच लीडरशिप पर गुड बलोच लीडरशिप पर चुस्के तो किस्सा करता नए पे दौराना पदा तई एक्सपीरियंस हमें को शगाएं कि पाकिस्तान हमारे रियासतें के मतलब बेबावर हैं रियासतें तो मिसाल दाता मजहबी हवाले कि हमारी सर बना जोड़बू था पदा कुरान सर ट्रस्ट न का ये हमारे लाते चीज़ कि आने मतलब तरह बावर का न गए कि बावरी मुल्क की नहीं भले इसी बावजूद अबेद बलोच नेपे दौरान अफशा यक जाता गुड़ा उदा खान साहब सरबराही मतलब दरामदी लीडरशिप पर हर वादन कबूल का आ वादन नवाब खैर बख्श बगैर नवाब बुकटी दुरहा लीडरशिप पर ज़रूरत नशतगे तो वादे की नेपा ची बाद हर कवती के साशो अक्सर राही ज़रूरत नशुतवात शमा रोचन ची बगैर तक रोचे मरुचिया अगर एक हमें पार्टी की मरुची असम्बलियाँ नशतगा नेशनल पार्टी शिकलाएँ नेशनल पार्टी रोते हैं गो शफीक मेंगल इत्तेहाद का होती सीटा निसरा अख्तर मेंगल रोते कॉम्परस पार्टी है कौम नाम सराई हमा उतरने पैसा है गुशन तो पैदा का पदा अख्तर मेंगल रोते वती इंटरेस्ट नहीं बुनियाद सरा को बाप वड़ी पार्टी है कि बिल्कुल ही अपोजिट हैं और नेशनल पार्टी बिल्कुल ही अपोजिट हैं बलूच नेशनल पार्टी देमा फर्द का शफीक मेंगल बिल्कुल अपोजिट हैं गुमे दोएं अपोज पार्टियां इत्तेहाद और इत्तेफाक बां गुड़ो वतमवता एक कौमी मसला निसरत इत्तेफाकी नेस्ते हम राज चाहिए कि शंतनी सी चेर दाता नौशगाएं थे
वजह एक गप ये नहीं कि दरामद लीडरशिप पर एक्सेप्ट होता बलोचा जो नहीं बुनियादी तौर मुख्तलिफ कौमियतानी यूनिटी मरकज के से नए पा पख्तून नेशनलिज्म सिंधी नेशनलिज्म बलोच नेशनलिज्म ये सही ना नहीं यूनिटी मरकज के से नए पा it was a unity between nations living in Pakistan for a joint struggle ठीक है ना ये नहीं कि दरे लीडरशिप एक्सेप्ट को या फ्रेंड को और नए पे ज़ाहिर मंशूर अंशुशा कि अमेरिका ऑटोनॉमी हस्ता ये मंशूर था कि फेडरेटिंग यूनिट्स आनी तंजीम के हस्ते आज़ाद और खुद मुख्तारा वती फैसला इन था तो लिहाजा यही गुशक के दरे एक्सेप्ट को ना it was a unity between oppressed nations NAP was a symbol of unity between oppressed nations and oppressed classes particularly कम्युनिस्ट पार्टी भी आई था अस्ता तो भले मनी एक वक्त बाद हाथ के 70s था मनी ख्याला हो 70s तो एक बाद हाथ के नए वक्त बैन दू बड़ा NDP जोड़ कर दू हमें मसला ऐसा और शेरबाज मजारी है ये सरपराबू और नसीम वली खान आई सरपराबू माँ पता NDP शामिल होते इंद्रा ये NDP के माँ शामिल होते NDP था पता अफगान इनकलाबा रंद के हस्ते हैं यक अफगान इनकलाबा चे सारी नेशनल इश्यूज हैं इसरा कमो इख्तिलाफ राय हस्ता कि वली खान जी घोषणा कि जी अभी कौमों का नाम न लो क्योंकि 7 साल कैद मुशक्कत भुट्टो ने कानून बनाया वो आएगा भले दूमी नेमगा मैं बलोच लीडरशिप के हस्ता ये स्ट्रेस हस्ता के ना कौमानी मसला हुए लें दांके ईशानी जिक्र न करें ये मामला देमा न रो ये दौरान अफगानिस्तान में इनकलाब है सूर इनकलाब तो माँ के NDP आए थे माँ सूर इनकलाब सपोर्ट को ठीक है वली खान जैया ये अपोज को मना ये भी याद है कि मैं सेंट्रल कमेटी मीटिंग क्वेटा तो PSF बचका नारा था कि भाई सूर इनकलाब जिंदाबाद फलाना वली खानावती तकरीर था पादत गो कि ये हमारे लोग नहीं है गुड़ा माँ विषय पदा NDP जुदा भी थे माँ पदा पाकिस्तान नेशनल पार्टी जोड़ को पाकिस्तान नेशनल पार्टी था भी लेफ्ट मदनी उनसरे मौजूदा और मनी ख्याला वाहिद नेशनलिस्ट और लेफ्ट यूनाइटेड पार्टी है कि मुल्क था जोड़ भी तो लिहाजा ये गुशक के मतलब लीडरशिप पर दरे लीडरशिप पर एक्सेप्ट को ना it was a unity between oppressed nations इशे बाद गुड़ा अन्नी मसला चिया कि मौजूदा सूबा असेंबली फत का अन्नी मसला इशे के बनी ख्याला मतलब मनी गोशे मनी जोस्ते मसला मनी जोस्ते शे के अमा वजह चाहिए कि बलूचर बार-बार अलायंस से अन्नु वशम के अंदर कि बलूच होती बदतरीन हालत नहीं था तो अलायंस से मैं गप्पा का नाम भी जोस्त में गस्तगे चक्कर डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब कुर्तगा आई हूँ एक मिसाल दाता के अलायंस से के नवाब साहब दौरान एक अलायंस से बूता पार्टी यानी गुड़ा अन्नी मतलब अन्य तक मैं बेचारा गुड़ा फर्ज के PDM में बड़े अलायंस बनते हैं गो ये होंदा रामदान ना फर्ज के ईशानी सर मनी जो स्टेशन के बलोच गुड़ा वती कौमी मसला आनी सर चाहे वसाइल बेबां चाहे ग्वादर बड़े नवाबाद करी बेबां या क्या एक कौमी इशू आनी सरा गुड़ा पर्चा एक अलायंस से जोड़ ना का ईशानी निजूरी छी हम कमजोरी छी के कुर्त ना करना गाय तनी किसी तक मनी वती जाती राय है मन शायद मुमकिन है गलत भी बूत करना भले मनी ख्याला के ये 70s फौज कशिया रंद के 70 फौज कशिया रंद के प्रोशी भी बलूचिस्तान था मुख्तलिफ फैक्शंस आनी और ये बिल्कुल डॉक्टर मालिक साहब सही गुशी के गो नवाब अकबर बुकटी और शंगो एक बलोच मुत्तहिदा माज जुड़ बुतगा भले आइए माज हल्ले ना हर कसा याला था और पदा वक्ती के तो उसे फेडरेशन सियासत कना और इन हमा सूबा था कि ये आबादी का नहीं कि तरारा कहते हैं अब मेजॉरिटी दात में का पार्लियामेंट था तो चिटोल रवे वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस का अर्थ करने वक्त के तो इलाकाई पार्टी जोड़ करने वक्त के इलाकाई पार्टी जोड़ करने गुड़ा तई इंटरेस्ट में कि तुम इलेक्शन अब आया मां मखलूक के कारा बिकना मां मखलूक का रोड जोड़ कनक बिदिया मां मखलूक का कहते नौकरी बिदिया ना आसूदा गुलामी ने मगा बेबरा तो हमें प्रायोरिटी पे गुड़ा मां पार्टी दानी ताकि आइंदा इलेक्शन पता कथित बिकना तो हमें का
یہ پارٹیز کے کشن کہ ماں فیڈریشن پارٹی ہیں اور کرنے آئینی نظر کے استے الیکشن ان سر ہیں کہ الیکشن چوں ماں کے استے پدات کے بکنے اور چیزیں ہمیں گنڈے کسانے کار کے استے وتی مخلوق کے بکنے اور وتی پارٹی نہ تو شیتا منی خیال چی مشکل ہے کہ اگر مرچی کے دورہ بی این پی مہنگل اور نیشنل پارٹی چلے فیڈریشن بل ماں کوشش کو کہ ماں فیڈریشن بنیاد ہے یک لیفٹ ڈیموکریٹک الائنس سے جوڑ بھی کریں نبو بلے کم از کم بلوچستان حد تک کے ہستے نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی یک الائنس یہ تھا بیایا اور آئینی مطالبہ بھی کہ بلوچستان سے فوج کشی بند کرو انی تو بچہ یک پارٹی بھی مطالبہ نہ کریں گے کہ فوج کشی بند کرو اور صرف ہمیں کچھ گئے کہ جی ڈسپیئرڈ پرسنز کو بحال کرو ڈسپیئرڈ پرسنز کو واپس لاؤ ڈسپیئرڈ پرسن بلے ڈسپیئرڈ پرسنز یعنی معاملہ اما وقتی تک حل نبی تاں کہ کور کمانڈر بلوچستان تی پولیٹکس والا کنٹرول کرنے اگر با پڑھ بھی اما اٹکنتے ٹھیک ہے نا وہ پدا تو چارے گندے کہ نیشنل اسمبلی تھا کہ اس نے عمران خان ہرکس زاں کہ فوج آؤ سے مرد میں آئیے ووٹ بھی دے اور پرائم منسٹر بھی ایکسیپٹ کرنے آئی وہاں الائنس بھی کرنے پدا ایکسٹینشن کے بھی ایکسٹینشن وقت کے چیف آف آرمی سٹاف ہے آئیے ایکسٹینشن واسطہ بھی تو ووٹ دے تو گوڑا یہ تضادات ہم وقت بلوچ قومی تحریک ہے اما پارٹی زانی کہ بالکل اوپن پارٹی جوڑ کرنا روٹا اور فیڈریشن ود ان دا فیڈریشن فریم ورک کار کرنا روٹا تو یہ تضادات آئینی ہوتی اندری تضادات جی ماں پتہ کم ہوتا تھی نوکتر ایشو ان سر گپ کنا یک جستی ذہن منیات کہ تو گپ میں الائنس سے بابتا تی ما یک دو اسٹیٹمنٹ ہوا تک تو ویڈیو تک مشک تک تو گپ پائے تھے کہ الائنس سے حوالے کہ بلوچ اور پشتون اور سندھی چونکہ مشمہ درا زانا کہ یک بلوچ سر ظلم بوگا نہیں بلکہ پشتون سر ہم بائے گئے گوں یا کہ سندھی سر ہم بوگا گئے گوں بعض مسئلہ اس نے کراچی ہے کہ بلوچ و سندھی ہو رہا تھا اور مسئلہ کہ آئینی زندگی یک جین تاریخ یک جین رشتگاں اور بعض مسئلہ اس نے کہ قومی مسئلہ ہیں فرض کا ہمیں جزیرانی مسئلہ ہوتا ہے شانی شروع اچھی جانتا گوڑا نواب خیر بخش مریض یہ موجودگی اچھی بغیر تک باچہ خانی سے موجودگی یا کہ جی ایم سید سے موجودگی پرچہ تنگیسی تک چوشیں الائنس سے جوڑ نبو گئے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ اسیں قوم واقعی ایک منظم تحریک کی شکل دیما میں چوشیں کمیونٹی الائنس سے انگتاں جوڑ نبو تا منی خیال ہے سیلف انٹرسٹ زیادہ کارآمد بھی الائنس سے دیما ٹھیک ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ ماں و کوشش کو میں کہہ رہا ہوا وقت نیشنل پارٹی مردم مختار باچات افضل خاموش اتک میں کرا منی کرا ہمارے اسلام آباد کہ بیا ماں پارٹیاں آوار کریں ماں یک مرجر کریں یک پارٹیاں آوار کریں ماں اما وقت آئے نا گو منگو صاحب مرجر مشکل ہے بیا ماں یک افریقن نیشنل کانگریس سے وڑیں الائنس سے جوڑ کریں کہ افریقن نیشنل کانگریس تھا 22 سیاسی جماعت بیتے گا بھلے انچو محسوس بیتا کہ یک پارٹی ہے انگا تک بعض مردم نظام کہ افریقن نیشنل کانگریس کے سے یک پارٹی بیتا ہے یک الائنس ہی بیتا تو ہمیں وڑیں یک ماں الائنس سے جوڑ کریں اور اے الائنس سارا دیما بریں بھلے آئینی اسرار ہمیشہ کہ نہ ماں کے سے مرجر لوٹیں ماں لوٹیں کہ مرجر بھی کم از کم سیکولر ڈیموکریٹک فورسز آنی اور اپریس نیشنز اور اپریس کلاسز آنی منگو ٹھیک ہے بہت ہی پارٹی اچھے اجازت ہو کمیٹی بھی جوڑ ہوئی تھا درو جوڑ ہوئی تھا بھلے آخرہ جھگڑا بوت وقت نیشنل پارٹی ہے اور افضل خاموش والا پارٹی ہے اما کہ میں عادتاً ماتفین کریں کہ جی اس میں یہ لکھا جائے اس میں وہ لکھا جائے یہ جی سوشل ڈیموکریسی ہونا چاہیے یا مارکسسٹ لیننسٹک ریولوشن ہونا چاہیے ہمشی اس طرح ہمارا دوئی پارٹی نہ نہیں ہوتا جو نہ بنے حالانکہ آپ کے اتنا دوئی اور میں کرا تو ظاہر ہے آپ جوڑ بھی نہ بھی تو باقی کے ایسے کہ من وہاں ہنی کے گوادرا اور تربتا چھوٹے کے تھا میں ڈاکٹر مالک صاحب آ رہا یہ آفر کو کہ بھائی بیا کم از کم میں اور تئی پارٹی آوار میں اگر افضل خاموش بل بولے منی تئی پارٹی پرچا آواز بھی اتنا کرنا ہم آوار میں شما فیڈریشن سیاست کرنے گئی نا تو فیڈریشن سیاست تا وہ ضروری ہے کہ تئی اچھے ملگیر پارٹی بھی کہ تو دا 2/3 میجورٹی ضرورت پہ کرنا ہے ہمیں تحریک تو گپا تھے گوڑا کم و پیش کے انو بلوچستان تھا ہمیں گپن کے ما فوج خلاف جنگانش کے فوج مردمان انچو بیزار کرتا کہ انو مخلوقات وقت بغیر لیڈر درہتا
ایشی مثال ہمیشہ تانے گوستگیں کہ تو وقت شوتے کے تیمیش بارے کم ما تر جست کنگ لوٹن کہ بلوچستان تا میں حق دو تحریک نام اس رہے کہ سوشل مسئلہ زورتن تو دیما آتا یک جستی ویشن کہ ادا میں کومپرس پارٹی یعنی خاموشی ہے وجہ چی ہیں اور دومی پدیشن کہ مجوستمن ایشن کہ ہمیں دورانہ جماعت اسلامی ہے وڑے پارٹی یہ مکرانہ کہتے ہیں اور یہ سبجیں یک شر پاوری شکلہ کہتے ہیں پرچہ کہ سوشل ایشو ہے وہ نگو پتہ جماعت اسلامی ہے کماشا تو اجے مولانا سراج الحق کا آئی اسپیچ ہے مطلب لاہور بارے اور وبخش انڈیا بارے دا اسی بعد توشتے تئی اسپیچ چی بعد ماحول یکدم بدل بو تئی سر من خلا 124 155 121 123 CO4 یہ دورے دفعہ تئی سر لگ گیا ہمیں اسپیچ سر ہے یہ تئی سر ایک حصہ چی ہے مشرق کمو سرپدی مرد ہے یہ وجہ اصلا کا پیشہ کہ من ہمیں سوچ کو کہ مولانا ہدایت اللہ صاحب کے ہستے آئے وقت جماعت اسلامی یہ گپا نہیں اب بلوچ ہے گپا جانے گئے گوشگیں کہ ساری ہم بلوچ ہیں رندہ جماعت اسلامی ہیں ہر چبرے کے کہاں بلوچ حوالے چی کہاں تو لہٰذا نیشی تھا باہر زیرک ضروری ہیں خاص کر پولیٹیکل پارٹیزانی کے بلوچستانہ فنکشن والا ٹھیک ہے نا نہ تو یہ تحریک رگڑا جماعت اسلامی با اگر ماں باہر نظیر ہیں انچو کہ ماں شتا ماں بالکل سراج الحق کے بیانیہ کے ہستے ہیں یا الٹ کو نا اور مخلوق کے رد عمل بھی انچو زبردست تھی مخلوق کا مزنے رد عمل داد تو ہمیں رد عمل اچھے ظاہر بھی کہ مخلوق ہے عام مخلوق کے سوچ بلوچستان تا چاہیے محبت مولانا صاحب را جست کنک بھی وزیر طرفہ چھے بولے دیئے کہ بھئی آپ یوسف مستی خان کے سوچ کے ساتھ ہیں یا سراج الحق صاحب کے سوچ کے ساتھ ہیں ایگو جی جہاں تک بلوچستان کا سوال ہے جہاں تک یہ ظلم اور جبر کا ہوا ہے میرا سوچ وہی ہے جو مستی خان کا ہے یہی ضرورت نوید گوشی کے جماعت اسلامی کا ہمارا سربراہ ہے جو وہ کہے گا ہم ویسی کریں گے میں تو اس کا سیکرٹری ہوں یہ ضرورت آئی رہا نوید نا آئیے وہ طرح لنک کو منی تقریر ہے پرچہ کہ منی تقریر ہے ایک وزن اللہ گلہ ہے مت چاہیں تو خاص کر منی اریسٹا زیادہ شیئر کو اور مشورہ گوشن کہ امریکہ یہ سٹت فوج ہودا کہ آیا بالکل گو کے اس کو ہمارے حوالے کرو یہ وہ دے پولیس سلام کنا کہ بلوچ تھا آیا FIR کاتے ہیں وہ تھی کسٹڈی تھا منا دو آئیں اس طرح پریشر آواز کہ بھئی اس کو ہمارے حوالے بھئی ہمارے حوالے کا آپ کیسے کریں یہ تو ہمارے کسٹڈی میں ہے ہم نہیں چھوڑیں گے یہ آئر گوشتے کہ اس کو گاڑی میں سوار کر کے ہب جا کے چھوڑو بلوچستان سے اس کو نکالو تو مطلب آیا بھی یہ محسوس بھی کہ بھئی یہ اگر ادا بھی تو یہ تحریکی نہیں مگا با بلوچستان آئی تا منہون بھی کتا وتی امام محضاق کے درائیاں اللہ نظریں دومی دوریاں مطلب خان آف کلات ہیں یا ہیر بیار مری ہیں یا نائلہ قادری ہیں یا اشیں رسنم ہون کو کریمہ شہید ہیں اشان احمد رسنم ہون کو ٹھیک ہے وہ منی تقریر رند یک مزنے ماحول جوڑو بلے منی خیالہ ہمیں ماحول آچے مخلوق کہ سیاسی سوچ والا مرفوع ہستن کمو ترسیتا پرچہ کہ منع کہ بیل رسے بیل رند منگو من رواں پدا درنا ہے من درنا ہے رواں منا نیشت ہے منا وکیل بھی نیشت منا آیا بھی نیشت منا ود درنا والے بھی نیشت ہو رہا ہے تئی اسپیچو سائٹ تر شنگ نبوت کے پتہ رندہ آتا گا لائیو کے چلتا کہ تا آدھے کے تیون نیا آتا گا گوہاں اوڑا پتہ رندہ شنگو رندہ شنگو نا ہاں رندہ مخلوق کا وقت شنگ کو وقت طرفہ چھے نا آو مردوں ہوتی طرفہ مرتا گا وقت طرفہ نہیں من وہ بعض کوشش کو کہ میں بروہاں ماں روچی کے دومی روچا مانگو شر رہے خالی درنا ہے رواں مہربانی کرا مخلوقے کے کریم مزنی من ریسیپشن دا آئی واسطہ بھی انہیں نیشتش من فون کو مولوی صاحب آرہا آئیے فون نزو حسین واڈیلا فونا نظیر گیا یہ طرح سنگت فونا نظیر گیا تھا نی من والے گزید دیتا من رواں او دے مخلوق من دار گیا مرو چھو شاہد بروسہ نے یہ طرح نقصان مدیاں واجہ کار تو تقریر بات سخت بھی تھا منا نہیں عمری چیز پشکب تھا اگر منا چانا بلی بھی جنا بلے اسی کہ منا ایشا آئے گا نیشت رند ہمشہ منا شفا فونش کو کہ جی ماں پیدا کے
من کے فون کو کہ من پیدا کان نی وقت شو ریلی بھی رس سر بوتا درنا جا گیا من پیدا کان تو وشی نہ تو مایا ما وقت پیدا کیں گڑم شو حسین واڈیلا صاحب منی کرات گو واحد ہوتا ایشا منگو کہ واجہ توتی کار کو نیتی باز مہربانی تو مایا تی طبیعت بھی وش نہیں مگو طبیعت وشی میں کہاں خالی شکریہ ادا کرنا مخلوق ہے مجھے مائی ماں وتی طرفہ چتی شکریہ ادا کرنے تو تکلیف مکان تو مطلب یہ کہ نیشتش بولے مطلب یک جستی کا نا آخر ہے کہ بلوچ تئی خیالہ پارلیمانی سیاست بلوچ قومی نظریہ سرا چنچو اثر دور داتا منفی منی خیال ہے جی پارلیمانی سیاست کو خاص ہیں اثر بلوچ قومی تحریک کا دور نہ رہا تھا ظاہر مختلف ایلیمنٹ بیان قومانی تھا کیا لوٹاں کہ بھئی نہ ہر کسی سوچ یا کو ابھی تنکا نا ہر کس سوچی کہ بھئی میں اے رایا رہاں کو ممکن ہے منی حقوق منا برساں لاتے مشکل نہ صاحب اے رایا رہو بیکارے ماں ساری ہے شتگیں اچنبی تو پکے رایا بیا گوڑا شرط رہیں تو یہ مختلف سوچ ہوا یا قومی اتحاد کنم بلے بد اعتمادی یا بد گمانی منی خیالہ ہمارا کنگ نہ لوٹی آوا کے قومی جدوجہد کے کنگا یہاں آزادی ہے گا پارلیمانی سیاست تنیا سرفے سے سرا پارلیمانی سیاست منی جوستے مطلب ہے کہ پارلیمانی سیاست تا ہمارے قومی نظریہ کے ہستے ہیں کہ ہمارا نظریہ کے یک بنیاد سر ایک پارلیمانی یا کہ پارٹی جوڑ بوت گا نیشنل پارٹی بی این پی مینگل بی این پی عوامی چنچو نظریاتیاں ان منی جوستے شاہ آیا نظریہ بنیاد سر کار آیا یا شخصیت سر یا این جی اوز وڑا بکول ساج دیے گا یا تو فنڈنگ تک یک نظریہ بنیاد سر نیشنل پارٹی ہوتے ہیں یک نظریہ بنیاد سر بی این پی رو یا کوئی پارٹی رو انی ہما نظریہ چنچو نقصان رستا منی خیالہ انگا تک اما نظریاتی حوالہ نیستا انگا تک پرسنالٹی کلٹ موجود ہیں پرچے کہ ٹرائبل سوسائٹی تا ہیں بلوچستان ٹھیک ہے نا ساریہ ہم پرسنالٹی کلٹ بھی تھا نا کہ سردار نواب یہ مدنے چھویں بیتے گا کہ بھئی زبردست اور رشانی چھویں روگ لوٹی تو انگا تک بلوچستان کے ہستے میں پرسنلی کرتے تھا خاص تھا تو نہیں یہ ہمیں پارٹیزانی ڈیوٹی ہیں فرض ہیں کہ ایک وشاں کہ میں پارلیمانی سیاست کریں کہ ہمیں پرسنلٹی کلٹا چاہیے بلوچستان اور در بکنا وہ بلوچستان ہے غم وہ بلوچستان ہے دکھ کی شتا شامل بھی ہوں اور آئیے یک کے طریقہ ہیں کہ دوئے پارٹی کم از کم یہ الائنس سے بکنا یک مشترکہ الائنس سے بکنا انٹو کہ افریکن نیشنل کانفرنس بھی تھا اور آئینی بیسک ڈیمانڈ بھی کہ فوج کو فوجی ایکشن بند کیا جائے سنگل یہ وقت تھا بلوچستان ہو رہا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہی لوٹی سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہمیشہ کہ فوج کشی فوراً بند کی جائے اور فوج کی انٹرفیئرنس بند کی جائے بلوچستان کے اندر جی شرمندہ کو ہمیں گپا میں وحد پاسندہ آثر بے گا انچوش مشکنہ گئے تھے وجہ یوسف مستی خان صاحب گوشگا ہے کہ قوم پرستی ہما وحدہ تک کامیاب نبی کے آئی روٹس تک وہ لس محلوں کا تک ہور نبا بدا آگوں عام پبلک آگوں تی عام مخلوقات آگوں تک آوار نبی آئی درد و غمو آئی زندمان اگو ہمگرچ مبی گڑا قوم پرستی یا راج دوستی ہجبر کامیاب نبیت گو ہمیں دانکن دیوان وحد پاس آثر بھی تدیمے مرگش زندمان و اشبات